Mona peting geus cemplik meka eling ku hariring midang-midang ku saurang Bapak saya boleh bongan angaka hari tanya gopal di tahun genap puluhan ayeuna geus nyalaan kacang cek ingatan rumasa nandang harapan disanggakan kawitan pakarasa Mama geus nyalan Mama Jai Sari no aya ukur catatan Ayah Sandi Bos Tenda najanaka Mampu hajat akopral kasana baga carita manusia tekung mawasa beres moal hei kalaksana Mama Jai sana bager Laris Mama Hajai angin hei kerasaan aja Ayah Nasandi Bos Mama Jai Mona pentingnya geus memplik Mikaeli ngaku hadiri Kusauran bongan akan Bapak Danton Ati Mama Jai hari tanya bepang kita genap puluhan ayeuna geus nyalan Mama Jai kacauan beres Mama Jai pemangku aja pemangku hajat cekingetan rumasa nada narepan geus nyalan ukur catatan ada gul pemangku hajat baju najanaka baga carita Mama Jai pemangku aja bakir mau bakal laksana angin kerasa aja wadasi bandar hewan kaditu bogong kadi bogong kabogong araya kabeh Mama Jais pemangku aja aku aja
anu bagus mama jais anu bagus dibayar deh Yo, sareng-rengan di mana kano pemangku itu hajat. nyaku sabar Aku sabar. mama jais mamaku aja anu bagus Majais bapak hajat ibu hajat pemangku hajat. kapayun adi di sarangan mama jais pemangku aja dibayar deh Majais aduh riwuh aduh riwuh mama jais pemangku aja anu bagus nasib pegang lain dilaksana kurang adar keluarga bapak hajat ibu hajat sadayana kapayun lah kaditu bogor kaditu bogor dengan pengerasa kapukul arahnya kabe kaditu kumaha kaditu kumaha kasadaya pada Bogor kano itu nyaku sabar kano itu nyaku belang kano eta nyaku sabar bapak hajat anu bagus kapayun aduh riwuh aduh riwuh riwuh dicun sorang pegang lain kurang adar aduh riwuh lepas nopo